Murag mao na gyud ni ang part 2 sa pagtirada natong tinula og pinirito oh. Awa na dagang langay ni sugda na tani. Kay murag lami naman gyud kay siya plaster sa lamisa. Salamat sa pagkaon Lord. Mga unta ninyo diha mga kaktor. First bite sa isda nga perting tamisa kay unod perting pagkalami alage. Ang purpose gyud nato maong gatinulat ta kay aron makasigop taglami nga sabaw para pang pagana og kaon ba. Pero diri jud kuning bilib sa akong niluto nga tinula ba kay grabe kay siya unod bay. Tamis jud kay siya gunod jud. First time jud nako makatula aning isda gyud pero paghigop nakog sabaw grabe makaingon na lang tag kini may sabaw makapatindog sa atong balibo. Nakatirada gyud tag mga labas nga isda ron kay dala man guni sa akong kuya nya puslan mang ako inyong gipaluto. Lamion jud tana gyud. Dapat i-proud jud nato na sa tong kaugalingon nga kitay galuto nga lami jud kay na imong niluto diya kay giaguan ko na nimo. Gitagaan ko na nimo dako nga effort pero ay lang jud effort sa maling tao kay dako jud kay kag pildi ana. Mas maayo pag mag-effort kag eskwela diya samtang gipa-eskwela pa ka sa imong mga ginikanan pero wa na mga ka-aktor ato naman dining gikit-kit ang pinirito dire pero ay lang mo ga-down sa akong istorya kay wala man ko ga-down ga-up man ko dire kay katong pag-istorya nako abot sa pag-eskwela usa po na sa makapalig-on sa inyo lisod pod inyo rang binuangan og eskwela nya balaw naghago inyong mamagpapa kalit sigud ninyo pero balik na gid ta sa atong gikaon dire nga pinirito og tinula mga ka-aktor kay grabe kalami jud gayo sa atong food trippings ron kay sa tanan natong gitirada kaning isda ara gyud nakapatindog sa kong kilay. Depende ra man gyud og unsaon ni siya pagtirada, pwede man pud ni siya kilawon kay tamis mo pud unod ning isda ani. Nya kay wa man tay lamas para kilaw mao tong tula na lang gyud atong gitirada ni pero sa sabaw gyud nalamian bay. Tungod sa sabaw gyud ning gana gyud akong kaon gyud. Samot nagkuhaan nato nig unod ang pinirito diri sabay pinaplex. Kalami.